Ko himen ko pera bayir hautrai Jesus Christ. Kejimpule mendagas ngi kapen kan mau iangi halor kejingkar dor ban im bad ban kongu bad ban yaid badu trai badu Jesus haka jingim ka jongi. Panios ngo na ka jimpuli na ka kitab Isaiah nungyat ulupa ka kren shai ka dar ba ngi im haka iya ka ba pentengen iangi. Banios ngo arsin la keren kaju to pendengen but utrai pendengen yangi kaya jongu mezaya kalonga por ba pendengen yangi nanda ladang is ngap shushu ngilang banios ngo ba kaktino bale ka penishai ka dar ka jing pulom but ka jing bi jong ke burio ban im ha kaba kindiu ya ka do ka jimba briu jong ka do kum ka sindiu bala tolor ka jingba briu bad baro ki baro ki briu ki persham ban kindiu ha ka do kamlong ye haba ngi ya nejor bad ka jingim badu kris tang ukris ula ban pentengan yangi namaru longu mesaya bala yo ya ka bor bawan shangi dah kabayo ya ke jimpens le ya ke jimpin kubor jongo blai upa ban pelai luit iangi nagadaga daw ka gospel mindagas ngi ka ong u jisu udon barabor ke jinglong ban wad ya uta uwe ubala jana ga sem dah kabayino ya ka kendai po kendai dah kabayino ya ka kendai po kendai ublay uwan wad ya utawe marwe ubala jana gasem kabamol mga bad mapi ngidon hapadeng utawe ubala jana gasem larangi ngap syapanga urikoid mendakas ngi Juan Digo udena Mexico we nongerep ubariu bale haga bastang umpatlong Kristan Henry, suki kadba nang snab ya kaktino try ulayo ke jingi shirhem. Badula pediang ya ujisu. Bad nadu ka por ka katanga jungu kalayap ula kalalang ubakam shirhem. Badula stamban kam jan badu try. Bad ula jid ban late mas man ki step. Ulong utau way balaja. Henry, ublay wala shem wala lamp iyawu, badu ublay wala kindi buram iyawu, badu ulayo yang ke jinga kaba kerpang, ha kaba Maria Theisotti, kawan ban pau hau, ban penyutu yalade hau, badu kelalong ka la jinga nagabinda ka ri Mexico baroka way, lemba ka jingkongu ya ka surjongo bale, lemba ka jing yaad lindi babait ha ka jingim jongu, ka Maria Theisotti kala wanra ya ka kubor babhatam, hagane ka por ba menda ni yusno don bun gitolong kumbang alabatay menin, kibriyu ki ang ka Maria Theisotti kam don dore ye ha kabalan. Don giba ang upaba kuid ula keren bangindum nginum de ben buram ya ka Maria Theisotti Henry u Juan Digo un penbana un yang hakama jongi ong ko beach mapi baro hadukat no pilong beach nga unong rep ubaduk uba beach ngalayo ya kalad ban ya kendu marko mat ya ka Maria Theisotti lada kalongkumta u Juan Digo unsakili yangi bale ngi ta pintad burom bale ngi krantad burom ya ka Maria Theisotti namar bale u Juan ulayo ya ka jingkarku ka ba karhai ha ka ba ula kerlalong ka dakashin jang ka jingkarku baro ka ri Mexico ki bala im ha ka jingmane blaitao bad ka jingkinia Penia yaki buriu para buriu bad kade hangdo ka Maria Theisotti kalawanra yaka jingshai jongu kun jangka bad bun ki buriu kilayo lat kalenti haba ka Maria Theisotti kabangi kod gadulup de lemba u Juan Digo
ka Maria Theisotti ha gadulup ka kerlalong ka paunam ha ka parte baro ka way. Bad ujuan ula kerlalong ka dakashin jangka jingkarku jangka bening haba ka Maria Theisotti kala ai hau iyaki sindiyu ba itinat kaba lemba kata ka sindiyu kala airu hau ya ka dur kaba itinat jangka Maria Theisotti ha ka jain pong jumu badu bishop ulangait ka iyang kawai ki mane kaba he ha Mexico ha Guadeloupe nagabinda ki buryu ban sautu ka Maria Theisotti kadon ka jinyat treilang ne bintalang ha ka jingkala kaba mut jambun mut ki buryu ban ya jan yangi sha ujisu ka yat treilang ha ka jingkala kaba mut jangi buryu ban yalam sha ujisu kam shi mut kam de blay Henry kalong kabayat trailang kam shirhem banyangi ki beriyu. Badu juan digo ulalong urikuin watlada ulang nongarep. Ula ong bonsin shaka Maria Theisotti peit ko Maria ko Theisotti ba beriyu. Pilay siya kinu ki beri ki basta jonggane katain ngate ngalong ubadug ladapi wan ban kindu yang ban late ong ya bishop ban snaye ki mane unum ngait na marna ngalor ba ngalong badug ba bij unum ngait yang lada kawan dan ba ki shindur jonggi basta lesi bishop un ngait Henry ka Maria Theisotti kala ong ngan paya ka kubor lemba jompi Ujisu uwad ya ki balaja lemba ki batalot bor. Ujisu trang ban wad ya ki balaja. Kumba ujuan digo ulayo pidiang ya ki jingkar ku kerpang. Mangiru ladang ikoloi ban shashkor ya ki sur jonga balai. Ladang ikoloi ban kindiu ya ujisu aga jingim jongi. Unstang ban keren lemba jongiru. Ujisu ong. Da kaba Iehnoh ya ki kindai ngot ulait wad ya kabalaja mangasngi manga kelip mat ujisu da kaba Iehnoh ya ki kindai ngot uwan ban wad yangi lemba ke yukirish bakuid ujisu wan wad yangi Dakaba Iehnoh ya kabaneng, dakaba siyang haupu bali, balashet daukeo, uwan banwad yang iman gasngi, utarwa yalade man gasngi, nagabinda ka parte barokaway, nagabinda ki bangit. Bonsin haba dakaba Iehnoh ya ki kindai ngut ki bahok na beneng uwan banwad ya ki nongpop don bon ki beriu ki snongia ki Iehnoh ya ujisu nang da ujisu leit pai biang shaka tabernacle haba ujisu tarwa yalade ya ka jingtengan kumba isaya nung ya tulupa ulaparte uyalam yang isya ulum kabakenjang da kabaperta kajingtengan ujisu wan syangi kibatalon syakilang lamborot balaja da kabaterwa ya kamet bagasnam jungu ha kayu kirish bakui henre bun gibru kidon lat kalendi ban like na kane ke jing darwajong Jesu ban len ya kane ke jing darwajong Jesu ban kendait ya Jesu ba wad yangi lesengi set ya kishkor jongi lesengi snongia lesengi bun kam lesengi ong ngamlaban long riyo bale kumbalong ki way bad bon sin ngi pensau si ya Jesu ba wan wad yangi lemba ke yukirish bakoy kabor jang ke yukirish bakoy ka kedup iyangi baro but kane ka dege jimmod haba Jesu ong ngalong umutau nonga plamborot balait wadia ke balaja man paiway mangi ngilong lamborot badon kalangat kelendi ban tur shajan ya Jesu tu shajan ya nonga plamborot
ban pediang ia ke jimbam kaba wai hangi ban besai yangi ban pendengan yangi ban pengadang yangi ban kudup yangi ban pengoit ia ke jimpang jing shitom bad ban sobdawai ia ke jimbong jangi Henry ladang isa kalem kongu bad ban kalam sotu ia ke nege jing terwa ngikalalong ke balaja ngikalalong ke balaja napadengi kindai po kindai ngot ngin kerlalong kiba korditam ladangi ai shile banyale persha ya ujisu uba terwa yangi uba yai wad yangi uba uba yai yangi uba yai map yangi uba yai rengkat bangi man gakelipmat ko himen ko para kaneka ayam advent kadeben yarap iyangi way paywe ban sautu ya kadonu jungu jisu kadeben yarap iyangi ban sautu ya kadonu kabaya jungu jisu bawadi abaro ki himen ki parajangi hakinga sem jangi don bun ki buriu ki kalalong ki badako kiba kerlalong kiba jaitu kiba kerlalong kiba sakama namar wad habau jisu terwa ya gajingid kim peipang kim king kordor ki impin ban ha ka jimpahu pahai jang ka jing snaba jang ka partai baki kendiu ya ka do jang ki baki im ha ka jimba briu jang ka do ki im ha ka jing snaba jang ka do ha ka ba kendai ya unong ap lamberot uba wad yangi kumujuan diago habang istang ban wad utrayun kendiu yangi compare ngi im ha ka jing do ka ba kumnoro compare ngidon ka jimbit katnoru haba ujisu stang ban ya trelang batni ngin kallalong ki briyu ki bastan lemba ka jingya sai lem janga maria Theisotti lemba ka jingit ka ba pala janga maria Theisotti ya ukun janga ngiru ngilaban tur shajan kum ujuan digo ban wanra ya ke kubor ba ke jing dengan ya ki briu ba hapadenge pop hapadenge jing kordit hapadenge jing sausi hapadenge jing jot hapadenge jing panga jing shitam tolong ki ba kaloi ban ya ke lendi jungu balai tolong ki ba kaloi ban long ka la jingaye ya ki weiro jisu ba id karku kardo yangi namar melongun angap lambarot ba Iehnoh yagi kendai po kendai ban wahad yangi bad me shong haki yukirish bakui me terwa yangi man ga kelipmat henrengi kendai kat banang kendai me leit pai kalem lap yangi namar ga jimut lap jangi yarap yangi ban longi bas ngevrit men siam ben pediang yaga jingid ga jingis ne jame ben kindiu yame haki ingasem haka jingem shimet kumu juan diago Enyaro ya utrai Jesus Christ.